Sas condizioni de su tempus a sopra de sa Sardigna iden chelu prevalentemente serenu. Sos ventos an solare debiles e de direzione mudongias. Sos mares an mostrare un movimento de sas ondas in prevalenza pagu movidu o movidu. Sas temperaturas mínimas an a essere en armudar de rilievu, Casteddu 6, Tattari 14, Nuggoro 11, Aristanis 20. Sas temperaturas massimas an a essere en armudar de rilievu, Casteddu e Tattari 26, Nuggoro 20, Aristanis 25.